Kirang bat kita ya kun keti jong kejela Meghalaya kibala mikmat na kari India syakarin san ya kun keti ke World Arm Wrestling Champion jong Snemar Jar Pusau kaba Sau Posan bat ke World Para Arm Wrestling Championship Arjar Pusau kaba Arpon Riu ke Badang Syudep Banlong ha Moldova deuba jong ke Europe kila yo bankur hadu kendai terligi takma na kete ke Lempung ha kejing kop ha kirin san beper kita kirang bat kita kibala yo bankur ya kendai terligi takma ki kentup ya ke kong starina jasain kabakur ya utakma rupa ha left hand grandmaster women jong ka rupo kilo bat ya utakma renong ha ka right hand grandmaster women ka bah rupo kilo ke kong Margaret Patau kala Korea utakma renong ha ka left hand master women ha ka rupo kilo bat takma rupa ha ka right hand master women jong ka rupo kilo Kekong mix ngobha rembai ke bala Korea utakma rupa ha ke left hand grandmaster women jong ka prapo kilo bat ha right hand grandmaster women jong ka prapo kilo kala yo Korea utakma rupa kasamla senibi singkli kala kor artli gitakmar nong kaba ha ka right bat left category bat uba Hubert Paler ula Korea katakmar nong ha ka para arm wrestling ha ka kadan rupo kilo Angel. Oh, pescado. Play TV media baru kepala ai baru nama tajuk nak kalian jangan kenal ya le kai barem yang semua kalau kiri kiri ke pula mentau sebana berdua ini lah yo Arnold iway master bangin poi perkat in poi hadu kani ke level di kamtan youth nomor nim dak kami yo na India youth category ban yo bronze medal kalau nggak pasok menshibuan nak benta ka jela jang Meghalaya di Barakaway Karibway ke East Castle Hills di Kong Starinaru balong grandmaster lala banyu medals kuba kamso kan na kadai na mutai kong sinibi singkli ihap sinibi singkli la treshikam shisha kuba ngim la ban wadon na Barakaway category jang ini don kuba katway ngot di la qualify do bronze yang so komen shibon ya tajik trishtom ju i bat kujinyo le i kathong ke khamtam na mentai Hubert paliat pat ba ngila ni kham karmen shu ben yo visa hakalas hakatarik ke bakado bangila de ban mi men step ki yo e ka visa di la qualify yo bronze so komen shibon kani ade ju kani al bet ju le ju kani al kunti ya la de pat kalong ba this time pan ma bangna ban kun kuai syak kan koi barabor na ai men sim ni gini ki wei pat bikin nang kiu syapang kinang yo pat ya ka wei ka benta ka bakam syedrong ya ka banga ngelaju yo syipo Kani ke World Championship kita Ripuweight Li Kiri. Nah, Ripuweight Li Kiri anong ipi ba baru Ripuweight Li lawan beta kata ka 100% di Chipen Create. Mengiling ilong GA but indai manu. Dari blade try kendrat nadu kapuar bagi ya penkrek tim simlaklet bania IT lut hadu kesni ke bami hadu kesni ke balik kai pat katakan nam bat keburong kelapau lembah tu di panut kitei bat kirang kelek kai te ngasiu kuat ban ong iki babaro i kat arwut ni di official baro ki kat arwut kila ai ke babatam kelek kai pha kim simla rem ran dai kila wan skmat hi kajingele kadon aman ki kategori tu shua ban yin ya skmat pat skwa ban ong fi ba ini besong sekadiang janga ide na po Jaika Hills kasian bandingkong bagi kemi iki
thay samla na po jeng Angel ikong Olivia Dakar simla job ide la wan smat isimenta na kaliang jongka youth category komod na kategori di samla ID ide na po ka youth iniru ila kay ka senior ru la job po ay isnam baladap ka Asian level mereka world mereka rentan ka bahetam ide la wan smat simla ban po jika thong Ipong Angel ini nak kaliang Grandmaster kawamut nak kaliang Master kategori kawamut Saupong Snem Seluar ini ru ila job Snem baladap lawan kerdan Malay dari gani ke Snem kawamta kala kam ini dari diwan kerdan ke besar ini di napo junior ini ru di sin bandingkong bagi mikmat nak kai Universitas Sihil kerteng jung i kedai Ban Rihun Cek Lingdo. Ini ru ide dilala bense madan nak leng ke kategori jong ke junior. Antang in Paipat di Kong Starina Grandmaster kemudian post nem seluar. Di ini Iwan Baar nak leng ke tiga mon mo. Bat balai nak leng ke tiga diang. Di ini ide ru di nong mare bapau jung ke jela jungi mare marathon di ikong mi subha ya ho kong mi subha ru iwan naka kategori san post nem seluar Grandmaster bala le kai la slam ha jumpa jiok lat nakadau jung tikot isla release nem uba kemai islam arpo arpsau ula yade bahaya ka jingem jingman jungi la yo ka passport la biang tikot isla ila yo bermi badan bat lala ru ban penpau sebenarnya kana bat keburom ya ka ri India ya ka ri Meghalaya ila yo silver baru atlet itu ini imla banyeng ini dari Reska Pongrup ini ru dari baju liak kai ka basketball liak kai ka amsing tenis nem batmai minta lawan akan jin liak kai amsing bayala ban penpau bah ka national level akan ka world level pada isuan tentu syaki third round fourth round ila le kai ba bhai ni ru imsim wala imsim lala ban poi ska thong ini ru ide samlai bala jujok teng haka Asian level ide samla iba menang ban bomla ban keren kedai ka kategori jung i kedai ka para standing hearing impairment la le kai ba wan balai naka ti jongka diang imang red tengam dadan kaman penitu Andre ladai lupa keluar jongka district jongfi ladai keluar jongka ri Meghalaya ladai keluar jongka ri India ani keti bomtar ila le kai bah nak kaliang jongka master kategori di ila yo silver but bronze di ini di kongsinebi nasya khan boy jongfi na umdan mo di ini ru ila le kai bah kadi kasin ka beringkong bi job ka won wala ila job Asian level ngam ke burom jung ke jela jungi wat ladang ilong tang ki jai riu di bari kepat betang sitro hari nidon pada kata katong ya ka bagi ni kumpit batu jai riu di bala kiu semat seberang kemar was semua kepidap lagi keban adu kata-kata kalong ba jai riu jungi betang sitro di poi hadu kan ni stage mau ke jing tre stom ni ti bat gamdai ke jing tre jung ni ai ke jing tre ka bukan pang lagi bahaya ngasem nyuki lagi kur ki kha ni ya baro di bala kasan lang kini kijing kesan yang kiban kumpiu ya kini kun semula jadi benora ya kini kanam jadi kedai kijing kesan yang kia gari kejat beli jangan jauh terap pegawai tinggal soban ayah kijing beli kitbok rewang yang baro lagi ketin ki belengkot ba kamdi kini kijing kot hendak dani sekmat wa kinang mi susu diklur ki jelek kai jung gari bat kijing kesan jung ki bahinga sem bat kini ki pa bat maphilang kalong kijing kesan yang kia gari bat jat beli jung hanyo terap hanyo sum ni ke ngamdon ni bat ong ni kublai sibun ublai undang kat bat pihak isi bang sa ni bes kinang la isu kumlo bela bah bat kumlo benang kan tu isu ya kenika jingil kai ni kamdi tang ha kan ba habro bat ni so bon ong ba habro jingil kai benang kiu smart wat so ei nam tajung kitu galiang ki jung phi don hadu kasawut kinang simenta di sha kan ni sing ari bon yo kumlo lang ki bro kasaw tang hadi har dinyo kubur bolkot ai jing ma ei ki wat so ei keburom ni ailang ni bro belai simenta kan ni kai lo kinum lu jingkermen ba penaya isam ha jingker kai jing kenang ba dari ba jai beriu jini hi kan kanang yo ai kata kanam nam ta ka jai beriu jini kumki kun jing trep